أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكم من تنكوني نعماما كوني اوكنجو فانا استاذ خورو ابو بكر هيدرا وكوني موسري نعماما اريكا غمو ويسكم من تنكوني كنغا لو تنغنا نيغو ماندا يغرما وكوني قرخرندو كتا اسكم من تنغا يا ربي وامن الله تعالى ما ورسينا كرما بيري انا سينك خيرين كنوي يا ربي أنا سينك خيرين كنوي خير هوغو سينك نوني يا ربي أنا سكو منتين الجاي بلاونو بينوغو سينك نوني أنا سكو منتين كسند يا ربي أنا يمكن سهل سينك نوني أنا بتي مرا سينك نوني أنا ورجعون قروني سينك نوني أرنو تنغا غريغرينغا سينك نوني أرنو تنغا بتن قاسن سكو منتين kendanga ale uroke ni ashura nguronga kingana kasane nguronga ya rabbi ashura khairi bega warana kenyora ya rabbi asume anakeno ndo salam suka mantenda ashura braji bega kunari anaken sabatu ndo suka mantenda kendanga ale ola lakike orni dangita inshallah na wala ke sabura fame na kitari orni dangita inshallah kendanga ale omar mora koi allah hare ne mando kisinga kama gajange mai ga wajibi kama na sawunya qur'ana mai ga yankanu nyamar ti gajanya ta na qur'an ayinu benu ga yankan maka suka mantinyi unyamar ni ti sabare ardu tite kahirinyi itorno qamai gemura ni tamundwa na sawunya islamin pon suka mantini nyamare birambe wahayi ga yanka nanti Allah dunge udangan ungaja tina sabunya utonyeya kinya sabunu ordunga kina nantungaja unudu defa kenya kotabe kenya sahaba numma qom salle wa ko inande Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu alunga mobru ara aru sahaba nun tanano ikmana me ambraze tolmage aya ke yankainga lungira na sabunya siraw kamana antoro tamutugo entage manda ken oserentorno ken sawabra silaminu kahirnu yitoran sunyani ya ka orduma ya kiniya nantini tamontuwa wonudu defa birambe ire hale madina sa kembra ordun kitenan kiniya qasudan tanu dangi hale kembra ora ko enen diro mosro nen jopa kenan ya hale Allah harenda kure wonu monsro ni nambu wodu kunda tisete Allah harayime mabu nan kahiya kembra kenwo tawra dantanu baka kenan ga Allah harayime ga bunan ka kure benui ken gano tawra dantanu baka ora qaylo kunsu ko manteni nu wala ke sabra fami nakitiya kembra kure haqebe Allah harenga burai ora jatengo Allah harayime ga mabuguro kure be ora ken khana jatengo kembra kure be gono ora ko nanti gajanga be gono wata ghazwatu abwaw Allah harayime bugu ken gajangiri kembra honwa khilina de ghazwatu wadan Allah harayime bugu ken kuredi ora ko nanti Allah hare ne manu kisenga kama ay mega na bu kureberi o kenya khili ti al ghazwatu kay mega ma bu kureberi ga ay ndegen khili ghazwatu to tano kenya sabuna Allah hare ne manu kisenga kama ora ko nanti abwaw ghazwatu abwaw ora ko nanti Allah hare ma aminatu aga fati wara laqabe ahurenga rono kembrenga no kende ngira to ni ti abwaw Allah harenga gajange be jongo kata abwaw banginga gajange ke grime nya kangai wora quraysu nya gemu ke sabura ha vayazin tin nabrebe ke sabura una dia sigu kane una kata nabre kire ni dun hatai na sabunya quraysu nugo kamana jawne ya sahaba nun nabrunyari ira honu nabru ligiya na honu kanule ni gaga ira tonyane modelu sunya ken sabura Allah harenga na sahaba Allah harenga na quraysu nugo khibare mu nanti ebu wara jagundiranga
Allah haren wo setengirnini ayme wali honuri aymenta wali honuri kemre nga wara tagu kane pour que igarawo ikabana hakar tagu nga mobe kemre nga abuwa gajangi wara ken sagu aga taron kama gajangi bega toki kenga gilli arabiul lawal qasondi arabiul lawal qaso kemre ken gajangi wati kenda ghazwatu buwatu kemre ken gajangi an toki kenga ghazwatu buwatu ken gajangi aymena kangai Allah harenda gajangi ke girndi kata Quraysuni Allah harenda gajangi ke girndi kata Quraysuni na sawabunya ara akbar mu nanti iwara shami irina burun ko me wondi of yaziran kemra Allah harenda kurege girndi Allah harenyi me kurekeri kemra kamu hilli sere kenya ni kapal harenga nemano kisinga kama gili muhajir na nunga kemra lansar mai kirara kasu ko mantinya muhajir na kenna ngale Quraysunu ikunyu mawoni komwa Quraysunu ku yungu mawo isete ke yungu mawo Umayyah ibn Khalaf ayungu mawo kenya ma al-Jumahi kenya ni banu Jumahi qablan sire Umayyah ibn Khalaf ga kame sire yani kapai dile Quraysunu ndi himenu gora jagundira ngati Quraysunu na burunga kame sire kenya ni kapai kembre nga kenna nga hale wujunu hilli aw kam kara nyugome kenya yi setekeri Umayyah ibn Khalaf seteke wujunu hili nyugome aru kam kare kenya yi setekeri Allah aran bugunte ara deben qarha koy Allah aran bugunte ara deben qarha Sa'ad ibn Mu'az radiyallahu anhu ara deben qarha kenya Allah aran ne baka amay deben duron toko ani deben qibaren toko hoama ara deben qarha Sa'ad ibn Mu'az radiyallahu anhu kembrenga Allah hare nemano kisiya kama bunde ara drapon city drapo khule kemra drapo ke kin koy ara drapo ke kin Sa'ad bin Abi Waqas ke gajange kinani ghazwatu buwatu ken gajange adrapo ni Sa'ad bin Abi Waqas ma kemra Allah hare ya bu kata Quraysunu ku ya umna nan diga sigu kane kebe yana Quraysunu nga itanta Allah hare na honne akhon bitobane mi haqe kello iro mena kemra Allah hare ma nyor rekhari kebe gani ghazwatu buwatiya kemre Allah hare nda kurege girni Quraysunu kane ma ka Allahu honne aranya Quraysunu dangi ama nyor Quraysunu ndi kenna ya ale ken qasubani ken rabiul awal qasuke harsa Allah hare mbugu hilla khari ken qasubani ri kata gajange wodi ken gajange ra ghazwatu safwan ken kuriyai kurebe Allah hare ara kurebe girndi aswabun ni kangai yugo wani Safwan dingira ke wadi kenda Karz bun Ja'bir a Kenya ni dingira ke kemre al-Fihri abaga Fihri qablan Sirewan banu Fihri qablan Sirewan a Kenya arekenu silaminun nagana kinga ni dawa jamana arekenu ke na dawa hakai wo kutu na ngurutai ara dawa hakai wa kutu silaminun nagana ni na ngurutai kembrenga silaminu kun nagana ni dingira beri wo ken khali ti jamu'a dingira ayin no kebe ni Karz bun Ja'bir ya kelli na dawa hakai wo bosai na ngurutai kembra qabaringa kin Allah haringa nanti kebe ni Karz bun Ja'bir ya nanti adga dawa go kudu nanga tai kemra Allah renda gajangi ngangon katu keta ara imo sroni ara drapo go sidi gajangi keri ken drapo khana ni drapo khulle kemra drapo ke kini Ali ibn Abi Talib karamallahu wajha ara drapo kini kini drapo khulle ge kenanga ale kebe ni Zaid ibn Harisa ara Kenya to Madina yimendi ora ko ina Allah hare ne manu kisen akama aga ne bakana ne gajaranga anda Madina duron to kore kembre ga awo sira to ko debe yimendi bo kebe gani kebe ga Zaid ibn Harsai al Madina khare hakin kemra ke gajange ke jongo ina ne bange be Ghazal Safwana ke kembre ga gajange ke waqilati Badr Suqra na sawun ar Badr no kuma ga lato ken sawra hon waqili Badr al-ula hon qana waqili Badr al-suqra ke gajen ken ghazwat Safwana ke kutono suko mandengo gajen ke kemra Allah haren bugu nay tanyere sere ka hundenge ar tanyere sere mugu dome Allah haren ma
Allah harema Karz bun Jabir agar dawanu benu kutunan yata Allah haren girira halle ka Allah harema nyurari adiyana hirenya kemra Allah haren sage ne manu kisinga kama ka keban Karz bun Jabir ya ke wati wuce dange halle arislamau agar golle benya animisi igolinya antonde arislamau aslamaun suro kemra kendange halle ke kibare me tanarinya katakane ka kemanya ku watumi katakane hotanari na leqenu islaminun dawa jamananga na kari na dawa nun kutu nan yatai wadi kun qabla saunda aranina nu kemra kunyali nali islaminun dawa jamanan kari na yati dawa nuwa kakena Karz bun Jabir radiyallahu anhu aranya islamahu kemra Allah arena kurengirndi na Karz bun Jabir na kenyimenya kureke yumankinga ara Karz bun Jabir ara kenya kureke yumankinga al-Fihri parce que na sawunya akini me domi ke golle me yana nan kaso bo serbe ko golle na mu yana ngayin angenyo ayarentu wanyawo adogo nun suko mandentu kenya sawuna Allah randa kenyi me yumi wa Allah ranya adiga raddawa ku kitanu sagandi ka kinga atima ga Allah na dumeta wa tini ke ora kan woni rari na wala ka hakari yan kai sawura Karz bun Jabiri akoni aslamaun suro wa nimsi iho nyande kedi kenna ga hale ganyen be wono wote ghazwatu fathu maka wasayin gajange kinya ni hijiran sino segindinga Allah ra Karz bun Jabir ke Allah ra warjaga sedin purawa ari sedin purawu kinga jangedi Allah ra warjaga sedin purawa kemre wa wali omaremu Allah hare gajangu sikia haga tokime kensu ko man Allah hare me baka gajangu kuri ka kebe gani imuraduma unta kengi tan gajange keri gajange be gono got abwa go kinga jangge khili ghazwatu wadani ora ko enen Allah hare me bugu gaja hana bere kenni kenye Allah haren bugu kembira kebe gani muradun ma kengita kembe gani kenna gale suma buwatu gajange kelli toki kenga Allah haren bugu ken khanari buwatu gajange bumi uma muradun kita ken khanari asuri yana gel khurasun wara nehiri kenna gale ghazwatu safwan kenani honu ga akhil badru suqra ken gajange khana Allah haren pega bugu ken khanari kembira Allah ranya himbe gar kanu islaminu ngani dawanun qoro Allah rayo ma nyura da qari adiyana hirenya kama ku gajan usigi su toki me wati gara ghazwatun wati himra ghazwatu Allah harin me bu kusuri ka su ko mande imuradu ngani himbe kema kite kembale kanga jange le toki ke wati ghazwatu usairi gajange kembra kenya kan qasori kenya jimadal ula qasonyari jimadal ula anya ken qasonyari kemra jimadal ula kenwo geme ala haren pijira asino hilandi qaso sikandi au geme ken sino hilandi qaso sikandi au geme ken jimadal ula kenanga hale ala harenda drapon city ke gayen kenna ghazwatu usariya ala drapon city ala drapon kin koy ala drapon kin Hamza bun Abdul Muttalib asadullah wa rasulah ala jarnte aro ala haren jarnte ala drapon kin kenye kenan ala haren ne mano kisinga kama ijate nangiri kamero tangarage nandiya wara kamuhiliya ijate ni kenye tarko gumu ma jate jonjo ko ni keri kaiti nangiri kamero tangarage nandiya wara kamuhiliya sahabanu jate ni keri kembrenga ala haren ga bagara manna qara koy ki gajangeri ala manna qara Abu Salma ibn Abdul Asad al-Makhzumi Abu Salma kenni koy kengana ko Allah haren ka gume be gono ken Salma ken ka gume hana akina hanan Abu Salma yayi badala nya Abu Salma woni serim brawo gajangeni kenna hale Allah haren woni Salma awna mundu na lotai kemrenga akina hanan ya Abu Salma ge ke gajange ken na ghazwatu usari ke ara Madina qaraha Abu Salma yayi ara Madina qara Abu Salma ibn Abdul Asad al-Makhzumi ara Madina qaraha ke yuwai kemrenga Allah hare ne mano kisenga kama ama sere su jakoya bakendi ki gajangari mana ama bakin wajibi ne sere kama sere benu monga suro nangemai kemra kunyambu Allah rembu ti tanjike si abuti kenyi tanjike nyome Allah ora ko nan din ngir kamero tangarage sere nan dawar kamuhili jama kenyi kinna na ngir kamero tangarage nan dawar kamuhili ka iga buti sed hobe kenyi nyome nga tanjike nyome kenya nyuma tanjike nyome kenya ni kurekere kenya ghazwatu usariya kemra tanjige kenyo me
sa ala rani sahabanunya wo to me sansene nyomuku kama honda sedu na wucenya kentu menga bu banan kano sede kentu menga bu banan kano sede kamero tangare kata kamuiliya kunyan tagandi tanjike nyogome na kemori kemira ala hare nemano kisenga ma raganya ke girndi Qurayshunu nsete ala ken khabaren mu nan de giri maka i me saundengo shami kama yora khoboni kin Allah ranga khabar mu a giri nan da usere dingraki Allah ranya Allah hare ayre tare honne anyi kene kena Qurayshun dangi tibito dandami kemira ama nyurre khadi ke gajen khanai amradu ngani be amakita ka dingira ke wo ken dingira serebe no taunde ngo dingira ke ken banu mudliji qablan seru kunya wono bo dingira ke khali ti yambu dingira dongo aro madina na ken geme burde no kabi aw geme burde no kabi ay bo burde ngana ko fexi gum ma ken tuindeni donc burde bane ana tana jate kilon jate ni ken geme tampile kilometri burde bane ken geme tampile kilometri donc ana tana burde no kabi jate akomi kiyo geme kame kiloai kiyo geme tankabe kilo inshallah kemrenga Allah hare aga dia dingira be kingani ghazatu seru ki aru madina na tankabe kilo kenyani kemra madina na anyi kenyi kemra kenga yange ora ko ina da Allah hare abu quraysun ya kane ma qaran quraysun nagi quraysun ku ikurenyu ngumawo isetenyu ngumawo anya abu sufyana yama abu sufyana bin harb kemra umar mu ona tunan dike gajange ku ke kurebe haiga dangi kemra ku sagantere badr gajange ni masababu le ni kitere ku sagantere idi ande ngona Allah hare ngiri nan ya nan da tawkane ka Allah hare nge kene kenda udangi kai sagante badr gajange asababu ni mebaka ke kure yari kure be haga da nuhiri i men saundengo shami kama kembre na igora marsandi sunu ko nalitai kembre idana Allah ran ko ni hiri o maramu ora ko ina dikki gajange be hay ken usairu gajange Allah harenga diga kure sunun gemu ugadana Allah haren piri Allah harenga kine ranyu dangi bitu dantanu bo Allah ranya Allah haren ma nyurri ka kusagante ora ko ina di badir gajange asbabun woni kite kwari gajange be ayung ma Abu Sufyan ma gajange be na burenga be gabe ngari wasadina mai menta imen kembrenga ora ko ina du ganyi dingira be qabla be serungo no ken bani mudliji qablan serunyi no wodingira be waqti yambu dingira aro madina na kenni burdunu kabi bo Allah renya ga ke dingrai aga bati ama khurasunun kita yanga ke dingrai na wuceya ken no gondi qibare wadangi sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha atoy wona wot Abu Turab Allah renya ken to sagai ke dingrai to ke sababu no benu gartai wara kan woni ro kundi ni wala Allah na dungatai kembrenga sayyidina Ali karamallahu wajha atonyene Ali ibn Abi Talib ahawa yana ken sagai ken Abu Talib ya ahawa Abu Talib ken yana to sa Ali ibn Abi Talib kembrenga ama kenda to sa Haidara ibn Abi Talib Haidara ama yana to sa undi nande Haidara kembrenga Allah haray megara tobe sagai ken to ni Abu Turab aw qomi Ali kutonu sikawai Ali ibn Abi Talib aro Haidara ibn Abi Talib aro Abu Turab ibn Abi Talib Ali karramallahu wajha Abu Turab kyanyi ga lara dina to nunsui na sababu ya kangai Allah haran yana ken sagai bo to hana hawen da ken sagai to hilandi man da ken sagai bo sikana Allah haran yana ken sagai Allah haran ga to be sagai kenya nyi ga le ada dina to un suka mantenga don Abu Turab ke asabun kita kangare Ali ibn Abi Talib Allah haran ga yanga yambu dingira ke kingani ghazwatu sayri wa ma nyur quraish da Allah haran da wuciya ken wuce no ni Ali ibn Abi Talib aro konyi terne domi neto yambo dingira ke aro Ammar ibn Yasir aro kunya internet domi angari wori no kusanga ni wodomi
kembrenga ali ro amari timera kembra ti yambu dingira ke seru kingani bani mudlije qabilan serunga kembra tundiga yare no hayi gole laqu igo gole nyana mowe na sabunya kennayi yo kamana jinu mo jinya o mo onsroli yo kuma jinya o mbuni kati na o mponua hono kamana yiti la sirnun da bari na sabunya na o mboswani bo aliti amar bun yasir ratindiga yare tenukuri ni hay ini gole mo numpai Allah ranya usaw meri nan diga yare tenukuri yo kamana gole mo numpai ito kenyar sami go tambini wa tambi watwe ura yitin sirahul linga wori tamru lasiri kembrenga utawu usaw ken tamru lasiri ure yokusaga kenge ali aro amar bun yasiri yakenge ken tamru lasiri ure bo Allah ranya Allah hare nemando kisenga kama akenga ana giri au kama ni taru yara dingira ke abane ama man Allah hare libo ali kama aro amar bun yasiri wakanga ne tamru lasiri ke ure ni to kenge kesa kembrenga Allah hare ngusagara itanya na ali katu aro amar bun yasiri ari tanya no katu purke ongiri ango hamana bana ali kusaga giri aro amar bun yasiri sukuza girna sigi iya Allah hare kembra Allah harenti malaka ya aba turab kenna yi ali siginte semalinte akan gambaranuma akan gambaran mane semalinte kina Allah haren kusandi malaka ya aba turab teli manna nan ya abu turab anya kamo Allah renga toke sagai ke mo yarwa sagai ke dingira yar yiti lasirure kembra ke tonya sababu yi alira dinan da to su ko mandinga na sabunya Allah renga na sagai kembra ngana te alira abu turabi kinya nyiga lingara mo siri dina to su ko mandinga kembra Allah renda gundo go konara keite ure aro amar bun yasiri Allah rentu dengan ya aba turab ya lanta sir hananu yumanto hananu kunsu sir garmajige ntakengo na arawa yumanto hananu sirbe garmajiga ngam koto kensu ko mantenga ntakengo na arawa aro yumanto lagarun kahana isu ko manten garmajige ntaken kahana ko na arawa kembirenga aliro amar bunyasi suko mande uti qulna bala ya rasulullah to kuti tumunya Allah ra kora o kemunda kenno kusui taro gumunda ko nanti himbe go ali kali himbe go na di ali kari himbe woni go nya sawi na sirimbragu ti ala arena kento ngonara kembrenga ka yara o kenon ala arenti bi manto hananu kunsu ko manten ser garmajige ken yugu dumbine kay yugu dumbine ke kingani samudun ko yugu dumbine na sawunya himbe gara salihu nyugo nankari ti serani adumbe nyai ken sawna ala arenti ken yugu dumbine kay atoyani qudar bun salaf qudar bun salaf atoyani kiya kemra ken sawabun kita khangari samudunko ala raqihare bi qiqatiya ken toyani salih waqil nabillah salih kemra samudunko iqanuran qutawun qoto iti salih dangan tiyala ambai kamana harna obe kendi okunta sakai koi ango munda kun sawo harna oke kembrenga ira girdare go koi kenda girdare go saka ikambalunga iri kitembere ken girdare tango munda kun sanga kembrenga alla nyaga kenno kusui ana nyogo membu ni gireke noni wa nyogo menga na bu gireke noni kemta nyi mentengare wa nyogo me kementla nan sare kembate suriti imeme kenna yo susinde nyodi kenga na to sakang salihu di yala kengana ya win tungona itu tungena wan tungoni kenno ko salura alla nyaga kenna yo sudi asi gireke uresa salura alla nyaga nanti nyogo men nambu gireke ri khomi wara mundu mowe kenno ko suko man den taro girem gutume kanendi komi ya renga ne sarne awo gutume benyana kembira suko man den taro girem gutume kanendi girem gutume ango hamana girem ko saga bo hilloy nyogo men ko saga bo anon nyogo men ga bo anon kemba de sudi nyogo men kemetlanan sareti leme me be o mambaka kin ya wati be salo to dangane keta ara kawo mundu Allah ma Allah ra kinai ka sharti ngaire kembere nga karanyo me ke tono aro imin kota nyo me kenda imin kota be dewenda wanun kutunta mini kembere nga dewenda wanun kahana gana imin kota be nyo men kahana to gune na anta mini kembere nga ken sharti khanan kiniya ken alquran aditikin fa qala lahum rasulullahi naqata allahi wa suqiyaha
Allah harentu dangan ken salihu ya kala nyoma me ke tono aro amini kota kembere kelle ganin yana degungai debe dungon kama kina yaran kase go debe ni daban gabe ni kema kin yaran kase khana len yaru nyama len yaru benu haram barengani kembere kende debe dungonda serebe ngana kata salihu nyome ke dagamba ka ora kinga kembere tike wille nyaare nyaare ni kinga kina ya bana kina qudar bun salih kembere nga kenti ikero nyome ke ira wa nyimen chabno kenno ko sui kendi ya bihi nyome kane nyome mo kamana li kata gerla khana wani mini kina ya bana kusagara nyome ke akusagara bura ra nyome ge nyimen kutu kina ya bane nyome qasa nyome nga qasa salhu uruntembu aratuna ndira tora kina nyome ati debe dungonda aiwa agara nyoma kari nyole men kusaga wuru ni jonkoi gire nga gabu gire bede salhu ti debe dungonda kala nyole me ke qata aga na nyole men kita kembere nga Allah ra kisna halakinga kanyole me kenda diga nahiri kembere qatawti halakinga qabito sigi qaraken tangi halakinga na akita bito sigi dangi alle kembere dewen su kahuna nyole men qata uma nyora de qari Allah ra nyole me akin gire agabu gire bede akin kenga bana gire ngare aku sagarari a gire la khentari kembere saluti intawu ina nyaanga katen tangi bito sigi bito hana iya ala kain dumbu bito hilandi iya ala kain hokkalangala manga bito sigandi iya ala kempina kembrenga imenu tawti nyanga ngatenga sa yu khore nyari are karungo widu iridu yankina janaba yankina kembrenga na kasangeliya nan saw na kalendu kembrenga sena jorori nan kule ya tabane asuko mandenkara kembra khasa wongite kori ken salihu yayi ala ken hoyayi Quddaru bun saltu Allah rembera kebe tongoni nandi yumanto hananu asuka mande ngarma jige kenni keiwa ken Quddaru ya ati ali ntaken ko nandawa kembera kenga alira ati yumanto lagaru kunsu ko mande ngarma jige ni koi kenni serebe goni kahanya nanken katu yere mayre ga sahi targo gumunda ko nanti Allah rende kiten taw ali yonkula nane nanti wo kahanya na katuno ati mayre ga sayare kiten taw ali senken ati mayro sahini kenureni ke yugo ke woni kahanya na ale kati yongulani mahore wona sawi na senken sahini kembrenga ali go kala karamo beri Allah rembe gara tuini kenga wasrebe ga kali targum na ko ina tara kam ne mi tongo qawuche dangi hale serebe gara ali kari wati kenda Abdurrahman bun Maljam alayhi la'natullah akena ali kari Allah harenti imonto lagarun su garma jige ken serebe goni ali kari bo Allah harenda ken goni ali ra nasginden to keyite yawre ko tabe aga tara Abu Turabi ako sagara ke qisa kahana ko na rakeni ken go Allah haren nabi maun ko ini na sawunya wati be maki ara ken goni ali me tawnden way ngotay nan tigewni serim praw ara kamne ma an kutun kara na kamne to ngara atwayna Abdurrahman bun Maljam bo wuce dangi halisa kebe kaygo hayra kebe to kena Abdurrahman bun Maljam keda uri kun forme ali no khanima ali aro Muawiya aro soro sikandike uri kun forme i soro sigi khanima Ammar bun Yasir ali aro Muawiya i soro sikani Amr bun al-As isoro sigi bo alaranya kebe ga hoy Amr bun al-As kanima kema kengita bo himbe ga forme Muawiya kanima ala Muawiya katu tadantanu qalaranya matwari urajara sa kebe ga forme ale kanima ko mi ala rengra ko mobe ali bu hajringa awde na misireli yiwo ke ko mana bele ali bu awne bu kane do yiwo ke meki kala khinga honura ko inen ta meki misira la khin ala kulli hali akonira ka yana ali kadu yonkula nanendi keta mahorengo jogini ali sengengama kebe gani silaminunga ila yiwo ke on kata urariga yero ali go kala ali ti Al-Hasan do Hussein ra yana kata ya hene yiwo ke ma kinni hakin igama ya hama ga iganta suroti wakali arige kari karmo beri ima dangi kenni de una kari ke mowari kigana kata ya hina ma kenni hakan igama ya hama ina iganta suroti wakali arige kari karmo beri ma dangi kenni kemira ali ra kyako alranya ali ashedin prawo kala renda sehenkara kiyiti aure kemira kebe gani useru dingira kesa ora ko ina ndi kesu ko mante ndangi useru dingira kai kemira quraysunu ora ko ina ndi kungoni
ira hirne ya udana Allah haren piri Allah haren ma nyor ri hilakari ka Allah haren koni ratunan dudangi kembrenga qure sunuku ejate honra koyin nanti qure sunuku honra koyin nanti qure sunuku jate ti tampile arosoro nyeri kunyawo seteke imendi honra koyin nanti tanjike arosoro kabe nanti kunyawo seteke imendi kembrenga makhramatu bun nawfal kenyi setekeri aro amru bun al-as ken kana yari aro abu sufyan kwani seteke yungumwa kayungun kore kenya abu sufyan targum na ko enandi seteke nabure be gani setekeri nabure be ganyu ma igira voyage tai ti tankarage wujunu dinari kenya kangenyi setekeri wanyira qondi tihimbe tankarage wujunu dinari kene nabure gabe aro wujine nyogome ken kana setekeri wujine nyogome ken kana setekeri kemero udana Allah rempiri ka isagante Allah remoni pere nudu kemera badire gajangin sababu ni morni kite kenyari ka seteke koni wora nuhiri untan seteke kita ka Allah warni ghanima kiniya kengoni salama umre utu na sawnya kahiri nyungume himeno go salaminun tambinini Allah warni tanyere sere kiniya wo kenkali tanyere sere woni kumana burawo ni nyongi ndele gajaranga kembere kunka hana worni woni orungin nandu kuni du maangasa isuka mandengo idu maasana kembere nga allara islaminun kuna wolo kira alla gana dunya tay awa tingana ki ora khona na wala ka ora tunanda alla rembe gara setebe hoy kina ghazwatu usrike idda nginte udana alla rempiri qissa gante alla rem woni monsro ni nudu badri gajange sababu woni bu kenyari kembere nga ganya be ono wotini ghazwatu safwan ke kembrenga ora ko yenante gajan kusuko man omaram ganya be hakene ghazwatu safwan ke ugarin ali islaminun dabanun qoro nanigatiya wa Allah rendo sahabanun giri rubate umanyordi a kendigi sahabanun musri kina sahabanun su isubutunde kembrenga ganya be ga toki kina kenni sete wa Allah renda sire wona monsurondi Allah haranyi menturi sorota miro hillo ke iyungu mawoni koma Abdullah ibn Jahas radiyallahu anhu iyungu mawoni kiyama sorota miro hillo ke ariqikata nakhlata bangi kene dingra o makaro taifana wadi nakhlata kemira kene dingra wala la khidangin tunde Allah renga bugu taifa agara jin aro jina nungara me sele ma onno kowe wadi nakhla kendi ngrayen kembrenga ke kurebe hay ayu mene Abdullah bin Jahas ya tar ko gumunda digame tan kunari himero ke anta bana tar ko gumunda ko enanti gijan ke ayu mawni sirebe makina Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah tayu mawni ke ma hana kembere ti yungu manga kina Abu Ubaida birambe bu atinga kin ti Abu Ubaida ta sonko aqaru ma sirungo aqaru khanem muku ma sirtin kembere nga sahabanu latir tela nya kamo ati ike harni bu nan da gajaran Allah haren tunya wege ike ndam ne iro Allah haren na me hatalle ma windan mun nan bu Allah haren mure har yawun ta kira mu ike haren da gajaran iro Allah haren muhammana me kembere tigan sabura iyo kuma nan tigila Allah harenga kemu Allah haren ko sagara kemu yuma woni na kento iure kembra nanti Abdullah bin Jahas nanti kenna yanyu menga kembra nga arqi kata dingra be wotini nakhlata nuqu surata miro hillo ke tarko gumunda yonun tongoni ima yonun tongo ira serebe tongo Abu Huzaifa bin Utba bin Rabi'a bin Rabi'a re yugo be ga salama Abu Huzaifa kingade agema baga qabla beri banu Abdul Shams qablan siran ar ukasat bun Mihsan ukasatu kenisir twintai Allah harengara arjana dungo mangutu nandi tanyere wujunu sere iworno arjana nayi uma korosi uma fese kinga ko bane ken ko na sahabanu jamanto
kembira ukasad bun mihsana ken kusati Allah harenda kembira tana Allah nyaga iken ka hukuma Allah haran kusanta ken muri kembale yuwotana girnan sigi nan Allah harana Allah nya in kahiya Allah harenda ti ukasata ran sama ken place kembira ken ukasata ken haige kembira na ukasad bun mihsan aken muri aro utbat bun ghazwan aken baga banu nawfal qablani aro sa'ad bun abi waqas akin wa baga banu zuhra qablan banu zuhra bun kilab aro amir banu zuhra qabla bakanu aro amiru akin wa baga banu adi qablan banu adi bun kab aro waqid bun abdullah al-laysi aro khalid bun bukair aro suhail bun bayda kembrenga aro al-haris bun fihir serebenu togonga koni kurekeri kembira kenni kui serebenu togonga koi kurekeri kenni kui kembira sorota miro hillo ka nyonga mebega nyuma kenni nyongo mutumi kenya nyuma bo sorota miro hillo nyongo mutumi akomi soro hili suo kapa nyongo mbaneri yo kama na mesanse nyongo mege kama seteni ho na setu na honya kempale hota no sete kembrenga ke gajane agire khamre agire ala re madinantare aqaso tamro nyerundi ala re madinantare aqaso tamro nyerundi nangemu arajaban kason agemu arajaban kason kembrenga ala re amadiga bange konira amagiri me konira ala re koniri monsro ni ingiri undiga ka ala re nda batari wo ya sahana kiniya kadangare ya ma iyungume kiyan abdullah ibn jahasiya ala kitabi ke sahana kiniya atu dangani unama kitabi kera khimwi na hay maganta bito hil internet pale uma batari kera khimwi tiwa kharna maganta yana tere bito hil internet pale kembro na kitabi kera khimwi na akhra birambe oga tere digara makira grime makira ala ran goto ngiri undiga batari ke uma unu jongoro ke bangi undiga ala rendi kitengoro bangi woti ndero kembangi undiga une kalenya dige kembra batari be ha uma umara kenwi maganda bito hil internet pale kembra wana kitana batari ke ra kenwi ala ranya utere ma bito hil woti mine bito mbiliga time kembra nga ukitana batari la kenwi na hay irani asa hande mo batari kiri ala harenti kare ya ma yungume ke dangani ken abdullah ibn jasiya kembra tikewo unyamarni undiga nakhlata bangi ini jongo inonga nakhlata bangi undiga no kembrenga undiga sorosor ne wati mira azan segre sereben wo gili sorosor ne wati mira jasus undiga sorosor ne ina kwara be kita ila sagi itarun kama bo hayga gire qaso be kena rajaban qaso yen kengani lahurman qaso yen qaso lahurman ten kembra gajen kanda yana qaso lahurman ten qala remu girni gajen kanima ala haren to ndiga kwara nya mundu illa sagi tarongama tuwar benugo tari kembangi uligen sagi tarongama tunda nakhlata bangiya qarasa batari kere kebe ne abdullah ibn jahsiya akapale muku tanamago jako yare anama sira sukaraba dige ngama hime gana tu yora dai kenan yare hime gana tu nan tintrare kembra gacentanga anan sagi kembra abdullah ibn jahsi birambe agara batari qara ara koni kapale mukura wa allah hare arinya martika kinno saimatu sam'an wa ta'a ya rasulullah kembra ira mugu wa batunu wa atike iwo gilala harenya marqane wa batunu aga tindiga no kobe iwora gari wara kwara be iworanya kembra ati nama ho karba serbe gana tunanti iwo serim purawunu gali serbe alla killene aro faren killene kembra kenga manena ngiri nan to kiribate ka serbe gana jihadin koni alla killena aro faren killene kima kenga manena sage kinan to gaire tar hukumun da koyi nan disrota mro hillo ke suka manden di sam'an wa ta'a suka manden da jabi e girnan to kirai sirban masage bakare kiyani abdullah ibn jasir suka manden to kirai kembrena uni jongo ene kanno kuyi ken wadi nakhla kawra koyi nan di setu hobe ga nyuma nyogo mutumi kenya nyuma ukunga ni sorota mro hillo kemro nyoma me ke tagani ro mena soro hili honda setu uche hota no sete kembrena soro hili serebe no gani nyoma menga Sa'd ibn Abi Waqqas kenyi
nyome kama kembrenga Sa'd ibn Abi Waqqas akenyi nyome kama akendo koyi nyome kama akendo Utbatu ibn Ghazwan kunyanyi nyogombane kama yime sansene bo Allah rayo yanka dingira igwe wa yankano inyome ken sankuya inyome sankiya igiri na nyome ke mundu umanyome ke wari kemra wote Abdullah ibn Jasira Allah harengara kindebe ma kindege sigindi to go nyome tunen sawabunga na sawanya okumewo nakhlata dingira ko wa no khuntu kembrenga ando soronta me kengir nandiga oko nyome mununu o na wari o wa nyinno o wa hawandi kenno kusu Abdullah ibn Jahsi aro soronta me girnandiga kebe gani Sa'd ibn Abi Waqqas aro Utbatu ibn Ghazwan kunto o kuma nyome mundu Allah gana kitai nan tanta wal quraysuli kembrenga sababu ho gorni tai ken sababu worn tai kembrenga kungo ne tono kebe gani Abdullah ibn Jahsi akendi soronta me idga migo kene nakhlatu dingira Allah harengra no khubeko migo kene no iga keno watibe keta ira meqiranu ira kumundu igo mekhin no khube tindiga no benu kama serega ntanga lango no khulate ngali serebe no go no angi wali himbe no gorna angi wali himbe ge manga tunu nei umakiya wa kendingira no mundu nan taunu kembra Allah ran ta unde no sa quraysunu in sete wa hay kamana li nambu vayazira kembra kun sete ayung mawni koma amru bun al-hadrami ayung mawni kema aro Usman bin Abdullah bin al-Mughirata aro Nawfal bin Abdullah bin al-Mughirata aro al-Hakam bin Taysan kembrenga kunya yung mauni bo alranya iwo kamana li seteke ina bunga benya wari aro hate ngolinte kenga benya aro marasandi sigabe kembrenga yu kugoniri imme khinden to na kurinte ngari kinan Amr bin al-Hadrami ari setelemu marasandi sunu yima a keta sahaba nuku inyagali iya okurinte bo alranya ito imme kheke ma Amr ibn al-Hadrami ari kapalemu worni yanka sirahu yoy kengemu kugo kuma mekhe no khube iri yanka kentin toyni o kuma ni tumembuni a gilikin ya bane kebe gani Abdullah ibn Jasari kapalemu sorontami isuka mantembu qurayni iya ome o kuma ntere nalikatiya gilikin ya bana Amr ibn al-Hadrami ari kapalemu i hakarengiri ikanu a kanega noni e ko sagara ukasatu wari ukasatu ibn Mihsan arani kenyun kulan sinteni kemera ukasatu yonkulan sinte ira kingari bane uti mera tiku hay umra nyanganu yi parce que angana tla umra nganyun kulan sini itiku hay umra nyanganu yi tiku di basin serwi ira me hakaren ta onde tikenga kemera nga sahaba no kiyane Abdullah ibn Jahsiya ari kapalimu yokmana me sawar lemaw iti mera ona kenya na kamo kemera nga kubeno hage quraysunu isetembai na burengu ma kenna ya hale honda orina kemra ogani tono tundiga lengi kotage la horman kaso arajaban kaso ngota la garenyi arajaba kengal la horman kaso nyi ken kota la garenyi ogani tono ti la horman kaso kennangi yono haram no non ta nyorni kemra nga heno hillani ogani gaja ken la horman kaso ngoro hobrenya ogani tono kay ora no hiri a keta ito me sawar le maw iku isuga hanka himbe kama nandi keta ini gaja himbe go bagari kenna muwari na sawnya igana diga no hiri mone ngorno na sawnya yara gaja honya ala hari me buhi menuru ar sertana buhi menuru kembre nga kenga je ho uma isagongita alla ranya kiani ihagra sete ngari wa tangana nyana mantai ikulawi ala halan sukka mantenga ba kemra irame buten qoni nanti ina sergu gaja agonya himbe anya kinga qonna ma prodo kenno qusui hono waqid ibn Abdullah kenyi kala sara na kitena likala ne ken kusagara ikala honcen sari Abdullah ibn al-Hadrami kenno kusu Abdullah ibn al-Hadrami akusan sauna anja akara kenno kusu akara kinga ya bane kutugu igri besuri dumunu ni tanigeren tirndi besuri dumunu kinga ya wadu era kutugu qata ni qata kebe gani ni to qata ne ken ngondi kebe gani waqid ya ken qonira Amr ibn al-Hadrami ala ken kari Abdullah ibn al-Hadrami ala ken Amr ibn al-Hadrami ala ken kari kemrenga
idlana al-hakam bun taysanu ila kelliga miqdad bun amr yana kelliga miqdad bun amr ra kelliga al-hakam bun taysan kenanga hale abdullahi ken usman bun abdullah bun al-mughira ila ken khanariga amr bun al-hadrami ila ken kari na usman bun abdullah bun al-mughira ila kelliga aro al-hakam bun taysan ila ken khanariga kembira kebira nawfal bun abdullah uma ken woni kita ila ken paratu naharatu uma ken kita maken gono haramudi ken proto keta ira kusuro hiliriga nan kahu ira amr bun al-hadrami ila ken kari keta seteke ila kauma me nabri bin gwar aro inabun bin gwari ta su kauma me inya alinte kira ukasatu aro utbatu bun ghazwanu aray kunyo mentunu kungoni kuma ore akhuraini kembira ura me kauma me inya alinte yura kata Allah harenga kebe ne kure nyuman kinga ni abdullah bin jasiya al haqarla goto atike koni haqarla ni na breke una tani karawai tani karagani ge una kinga Allah harenda kemera na to imena ken tani kuren kutinga ken gen pakarla mutu kemera nya alinte mi go kene madina ya ke madina khwaran kin Allah harenga nanti sahaba nu benu agariqi nandiga nakhlatu dingiranga nanti ira ka iro kahirun setena mewari ira hokari ira honuriga wa uri marsalis non kanariga kemalun Allah harenda kenno kusala harenti ikama sira sunya marnanta nan gaja arajaban kasun noni ana gajan ya arajaban kasun noni ima sirnya martikinga ikira akhiya ande khibarin mundu Allah sai taron gama ikira akhi arajaban kasun yari ima ta angaja kemra Allah haren butu kenga ya bana inya aleke kenyile na butenga kembra khibar gawe dangi ken Allah gana dungete kotatana ora khemoni katikinga na wala misan singa woni duwa on kala wata Allahumma ya farjal hami wa ya kashfal ghami wa ya mujiba da'wat al mudtarin arhaman ad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamna farhamna bi rahmatin تغنينا برحمة من سواك يا ربي أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب